Ay mabit laang anto na nakaw. Ay, atay bilin niyaw? Alaom dagito'y adilata ang taon. Naimbagla si daan niyaw. Ay, nagadumot tayo. Wan, intag tigayim ko ang nagapoy di abroad. Di mi kabailan nga ibusan. Iso nga itad kulatan tinaduma kada kayaw. Ay, nawaw. Ay, kaagyaman na ka, nanang. Kita tayawid mo. Saan mo manan nga ipapulutan ka dagiti padam amang martag. Huwag ka di. Yawid ko talaga. Na kayong imported ko naman. Nalang raw, agrobwat kan, tapno saan ka marabyan na nakaw. Sa dino tinagapon ti dilata nakaparabaw iti lamisaan, Anton Lakay? Inten ni nanang. Ngam di mo kutkutsin, los. Sa pa inlutok ti maysa itay. Anya? Ay, nawaw. Apay ngayon lutom? Kunak ano abasto tayo day jay Lakay? Ay, sus ada pangido narak kadagita adilata. Anya? Idonar mo kunam? Huy, idonar ko kadagita kasapulan. Anya? Ay, si kamot gayam, Laos. Anya ter aramidam dito'y paradaan. Agpasintro ka kaday. Ay, wananang. Mapanak makitsenda ta na ibusin ti abastume. Ay, nawaw. Kasano ang naibusan? Kano adumot ti dilata nga intad ko kini Anton idi kalman. Diyo ibagaan na ibusan, jay. Kinapudno na nanang. May salaang tinaramanan me. Anya? Idonar na kano ngamin kadagiti agkasapulan. Idunar. Iti anya ko maagapaw. Intad ko na jay adilata tapno adda sidaan niyo. Saan atapno idunar na? Ay, jakman amo iti asawak nanang. Managtulong mat ngamin. Kisek ti ginatang mo abagas, bakit? Ay nawaw, abasto tayo dayta iti dua abulan Lakay. Tay half ka ban lati alaag. Di ka kadigdanag. Ay, nawaw. Anum aya? Inayon ko iti dilata nga idonar ko. Anya? Saan na bali at dua half ka ban mo ti ginatang mo? Tay mo lamay sa ti alaag. Tay may sa, abasto tayaw. Ay pangaasim Anton, di ka agar aramid. Unay kat kinaimot mo na ya. Di siya kunti imot, katsikan ti managtulong. Ay, nawaw. Kaya't mo manunusan, idonar ko ti half ka ban. Bakit? Awan matendag iti dilata nakaparabaw iti lamisaan nanang. Awanan, taindonar ni tatang mo. Anya? Anusan tayo pailaang ti agsida iti puro anateng anak ko. Apay ngamin nga indonar ni tatang nanang. Indonar na kano kadagiti agkasapulan anak ko. Apay, saan tayo kadi akasapulan dagijay adilata nanang? Kunak man no inted ni Lola dayjay. Ay, jakman ammo ka ni tatang mo. Importante kan kwa na ti makatulong iti pada na atao anak ko. Oh, nagmayatan ti isem mo asimbang patantol. Ay. Abay, Mom, bakit? Apo. Mayatirik na ti tumulong kahit. Nagmayatirik na. No palpalakpakan na kati ado ataw. Ay, nawaw. day talaang ti makagapo, iso akayat mo ti tumulong, Anton. Saan, mate? Ay na. Ay, mangindunarak tumanay. Mangidonar ka manan. Kat no awan tupay na imas amasida Lakay. Sigamit. Tinapatag mangan tayo iti 3 times a day. Po. Kung kumpurmin manan nga alaam dita nga idonar mo. Inton saan ko nga ipalubos, ibagam manan nga imutak nga asawam. Apay ngamin ay akontranter aramidag. Among mat akayat ko ti tumulong kadagiti marigrigat. Nga ore agrigrigat tayo mat. Kasta ka di ti kayat mo asawan, Anton. Na, sa dino ngay tayan ti ulas nga indulin ko Lakay. Awan mo taniti aparador ang idulina. Huwag kayo. Nalipatan ngayon bagakan ka.
Inayon ko gaya, may tiindunar ko adilata kan bagas. Anya! Di ka agunga ta. Tinapatag, nakatulong ta. Anya kalakit din, Anton. Kabarbaro day jay, napanmukit din indonar. Di ka kadi agungatin. Asino ti saan ang makaugat iti kastangar aramidam, Anya nga rudan ti usaran tayo, idonar mo mat aminan. Kurang lakat to'y basit akalapaw tayo ti idonar mo. Anya ti gagara, Marilos. Ay, amangan kit din adda ipaaramid mo, Marison niya. Tangdanan nakman kit di. Naimbag lang, liwliwak, Marison niya. Ay nawaw. Apay, ada ka di man ti sa anyo ang nagkinawatan iti asawa, Maray. Ay, no amom laang, Marison niya. Apay ka di aya, Maray. Masurunak launay iti dayjay nga Anton, Mare. Amom ka di. Napanakit din indonar ti dilata nga inten ni nanang. Agraman ti hafkaban abagas me. Di pa'y nakontento. Inraman na pa'y ti kabarbaro nga ulas nga indundulin ko. Anya? Managtulong launay, Mare. Kurang langan kat ti kalapaw men ti donar na. Agkapi ka pa'y tatang. Ay, agyaman na kanakaw. Hindi nga ang taon. Sa dinaw, tinapanan na. Ay, jakam mo, tatang. Ada siguro mananapan na indonar, Ay, wait. Nadamag ko nga raw. Ada magami indunar na kadag iti naapektaran iti bagyaw, iti napalabas a bulan. Kadwan, nagidonar iti dilata, ulas, kan bagas. Ay, nawaw. Talaga gaya, mamanagtulong ti asawa manakaw. Managtulong, ngam di namat panunutan, ada kami ti maawanan, no idonar na amin. Sana ibaga nga imutak, no agungatak. Kasalungarod kat agrigrigat tayo matatang. Ah, Ay, saan ba't adakas ti tumulong? Ngam ko siguraduan na saan kami mat amaawanan. Narigat mat no tumulong iti sabalik at da kami mat ti agbisin. un magkidi Nasaya ti tumulong. Laki dia ke ada kawadwadan na. Ken kabaalan yaw. Day tangarod ti di na maawatan, tatang. Naibusan ti bagas aginatang ko idi na palabas a bulan, Anton. Awang pa'y swildok. Awanan may saan ko. Ay nawaw. Nagdiskarte ka na. No saan mo kumangamin nga indonar ti hafkaban, di adda ko mamay saang ita. Dahil tama ng tireklamo. Wen taimbis nga adda abasto tayo. Awanan ta indonar mo. Datayon ti agparikot no sa dino man ti pangalaan tayo iti kanon tayo. Ay wanan. Agsardeng kan. Inak itayan ni nanang. Ta siya konti mapan bumulot iti isang. Nagado kang ibagbaga mo. Nanang, bumulod naman iti bagas. Naimbag, tay may ka, Anton na nakaw. Kaya't ka makasarita. May papanitian niya. Naibag anilos nga asawam. Nga indonar mo ka no ti dilata nga inted kaw. Puno ka day. Nga ata nagpulong gayam ti luko. Amaw, manakaw. Saan mo't adakas ti tumulong? Ang family first, anak ko. Narigat mo't ano tumulong kay ti sabali at tao. Kat pamilya mo't agrigrigat. Kas kumano da kayo mo't tagparikot iti isa ang yaw. Sa bali siguro man ang tiinistorya ti asawa kada kayo niya. Ay saan nanakaw? Saan nakadinadaulan ti asawam kanya? Apay tadengdenggan nyo kami, ti bagbaga ni Los. Kamuyo mo't nga imot day jay. Ayan nga iti bagas abinulod mo, Anton. Diyan nagala. Umasidig ka man kinita agsarita ta itinalapat. May papanitian niya ti pagsaritaan ta. Apay, inistoryam gayam kanina na, nga indunar ko ti dilata nga inted na. Apay, nasakit tinakam mo kat pudno matiimbagak. Ay, nawaw. No di mo kaya titumulong, di nakapakibyangan. Di mo pakibyangan, dagiter aramida, ta saan nakakasken ka nga imot. Kamali ka, Anton. Saan aki naimot dayjay?
Tunggal tumulong ka, kat da tayo mat, ti maawanan. Amumat ang makipurpur diya tayo laang. No idonar mo amen, agraman abasto tayo, di da tayo mat, yagbisen. Ti bagam kide, di mo kaya ti tumulong. Saan adakas ti tumulong? Amok day ta. Ti kayat ko, kat ilugar mo kumamat lakay. Diyak ang bukang ka. Nagado nga ibagbagam. Ay, pasensya kan amarison niya. Nga papuskulo kung tirupak, mare. Anya ti masapul mo, Marilos. Saludsudag ko, mamare. No, dapay nabate, iti inapit yung apagay. At dapay matmare, nga masapul nga agbayo ka, ah. Ay, wanan, mare. Anong saktawan isa ang may? Itrabahwak tulat tanong ko, mare. Mala, umunag ka nga rod, mare, tairwar ko ti iray. Ay, nawaw, agyaman naklaunay amarison niya. Naira na ngamin anaibusan kami, kat awan mat kwarta mi, mare. Awan anyaman na, mare. Ibagam numan no asako ti kabailam abaywan, tairwar ko, mare. Anya ter aramidin nyo diti balay, nanang. Imbayak tao may ko itulod to'y bagas abulbulo daw. Pimbanaw ka ngamin adagos itayan anak ka. Taapay nga inyag pay laag. Ay nawaw, saan mo't ang mabalin abaybayan kayo anak ka? Ti asawam nga eh. Napan iti ayan ti kumari na. Ang disketar ka na, iti isa ang may. Oh, makitam reta. Ti asawam ti nakakaasi nga agdiskitar iti isa ang yaw. Winay. Siyaklatan ti dabasol na. Di mo panunutan akong kontraan may ti panagtulong mo kadagiti agkasapulan anak ko. Ti kanyak laeng ket family first. Saan akinaimot ti kasjay. Tano da kayo ti maawanan. Da kayon tumot laeng ti nakakaasay anak ko. Agpakada akon marison niya. Umanay ba't siguro dahito nga abastumi iti makalawas, mare. Ninayunam ko maamare. Ay, nakababain mo't kan ka, mare. Sana bale, tagswildo mo't ni Anton inton umay alawas. Gumatang kamin to iti bagas me, no maibos to'y binulod ko, mare. Ala, o may kantumanan no maibusan kayo, mare. Agyaman akmanan marison niya. Ayun gayam. Awan ti cash amay bayad ko kan ka. Isu nga itrabahwak tulatan, mare. Ibagam laang no adda pa aramid mo ta umayak. Ay nawaw, awan ti parikot no may papan iti day taba nagmare. Sana bale, ta itrabahwam mo. Adda ka magayam di tayo, abalay ang rusa. Ay wan, injag ko laang ti bagas abulbuludan ni Anton. Ay, no kasta, bimulod na magkangka. Ay, uray siya. Imawag mo nilos nga anak ka. Isu nga'y maya may. Ah, ay katanyang ay nga raw. Awan mo ti dado mga asit ganda. No di da tayo mutla nga dadakal da. Ay nawaw. Ada kayo magayam, tatang. Hindi ko tibaga sa bulbuludan yaw. Uray ni abalayan rusa. Anda mo inyag na anak ka. Ay nawaw. Agyaman naklaunay ka na kayo, nanang, tatang. Pasensya kayo no itaklaang. Pinagbayo nakpay ngamin ni kumarek. Ay, yung kakadita ka nasakit, tinakan mo kanyak bakit? Ay nawaw. Saludsud ang pailaang mat. Di mo ka din nakita ti perwisyo nga impaay ti kalukwam. Pakawanin na ka din. Anya ngay ti makunam. Imo taklat ta ka de. Saan bakit? Siyak tinagbidot. Husto ti ka na yung nga ibagamiday. Saan adakas ti tumulong? Ang tumulong tayo, base iti kabailan tayo. Nasaya at mata naka-Ameriskan. No awan laang dananang kentatang, ken kumarison niya. Ay na, jakla amon no adda pay may saang tayo.
Sa di naman ang tipapanam, Anton. Nauram ka no ti balay da pare ador. Anya? Isutin niya wag na itay. Kahasid namat nga rod no kasta. Mapanak iti ayanda. Takitayak no niya ti may tulong ko. Awan ti kwartak. Ang no adda iparipir da. Iso siguro mo ti may tulong ko. Nasaysaya at pailakay. Itulong mo no anya laeng di ka ba alam. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong? No lakit di takabaalan tayo. Tumulong tayo asi pupuso, saan kat atapno sumikat tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Tamidam, agdiramos ka pay. Kalpasan na, ag-toner ken face cream. Naglaka mo gayam. Ambom ka de, sakmat lang ti supplier ni Manong Teddy iti orange as sabon nga aramatan na Manong. No, basta adda usar ni pare ti day. Isopin mo daw. Wan, nabayagan asukik dayjay Manong. Ay nawaw. May saasit man, Scarlett. Ay, cash Manong. Saan na mabaling nga utang? Ay, sa anak pa nagpapautang Manong Ador. Kasapulak nga minti cash para iti stocks a may deliver dito'y balay. Ay, i-reserve mo ti may saasit. Alag to, numasingir ko ti bayad tinateng amula. Naimbaglangan tayo ni boss ti bayad ti mula ka natin. Maalak mo't lang ngayon ti order ko ni Scarlett. Paray, maalaman ti bayad ti natin ta. Agawin tamtak mo di ta marabyan. Ay ko kung muna kalatan pa. Radio Bert. Apay, agdalakan mo, paray. Adala order, adagasag. Ay, sige, kaduan ka. Saan eh? Arigat no, marabyan ta doon. Sigurado ka? Uy, ururayin na kanya asawa. Ang mga no, agaw nga tunay dyan, no, marabyan ka, paray. Sige nga ron. Sumarunukan doon, paray. Umuna akon. Uy, gananad ka, paray. Adto yun ti skincare nga impa-reserve mo, Manong Ador. Ay, nawaw. Agyaman ako unay, Scarlett. Tay bilin ko kan ka, Manong. Di mo unay ti agpainit. No kastarumwar ka kat agpayong ka. Uno saan, agkalugong ka. Wayne, naimimorize ko daytan. Amo ko ang teraramide. No maibus mo dayta. Umay kan tumanin mangala Tay maintenance set tumatan tigatangam. Wala, no, mayat laki dit epekto na kanya. Sigurado dayta, Manong. Pumudaw tumatirupam. Oh, effective nga ta. Wan, mayat dayta nga skincare. Dayta ti best seller ko. Anya dyan nakasupot nga inig nga namitay simbang petkador. Sana makanday jay, pidang. Ay nawaw, salsalod sudak lang matno anya dayjay. At daya imbagak amakan dayjay. Awan mo kidi? O matlagayam. Anya dayjay aya. Di mo pakibibiyangan. Anya dayjay kunak na Skincare ko Apay aya. Anya? I-skincare kunam Ador? Well, effective ka no dayta, kunan Scarlett. Gimatang ka iti skincare? Inaabaknak pa'y lakay. Anyat orasan, Ador. Itay ka pa'y dita sangwanan ti sarmeng. Di ka malpasan. Aguray mo't Di ka mangamin sumanaw tanay amangan nagkamalit ti usarag a face cream. Ay nawaw, imbis amangan kantado ti trabaho nga agur-uray. Saan aday ta skincare mo mat ipang pangrunam. Italada itoy.
Apay, kontraan pa'y maid. Pasapol nga minaya nga skincare ka. Kat garden mo ti pagtrabahwam. Kaya na, tauray saan tayo profesional. Makaayaw lahat tayo matila nga tayo. Ay nawaw. Agpudno ka man kanyak, Ador. Na, Ada ka di balasa nga purpurmaam, ay, una yan. Nag-skincare la da tao. Kastante panunot mo. Ahay, jak amukin ka, Ador. Skincare tarupam. Sa anak tupay nga agar aramat iti kasta, si kantulakit din ang lalaki. Anya ngay nga rod ti planom si Kaador. Siya, tur urayim amang ipastor itinwang tayaw. Ay nawaw, saan ka makaawat? Saan ka di ngayon bagakin ka sa anak pa mabalin arumwar? Kat, bye-bye amatay tinwang tayo ijay. Mapaanak to intun malam, intun awan init. Anya, awanan kaasi tinwang tayo no kastalaang Ador. Sa nabalay ta do ti root iti nang ipagudakin ko na, hindi napalabas ngal daw. Ay na, kas kalababae iti kastangar aramidam Ador. Naararti ka pa yun itangam siya. Uwinan! Mabit lang Ta-text ko pa ni pare Jubert. Ibagak dumagas dito balay intun madamdama. Isuman ti pangibilinak itinwang tayo. Ada akon paray. Anya ti ibilin mo? Ay, paray. Mabalin na si kapila ti mangi pastor itinwang may. Apay, saan ka mapanijibang kagyaw? Ay, saan pa'y? Sana mabalin arumwarak kita pare. Aguri ka. Ano taro pa? Ni, apay, kuplat mo tayo. Ay, di ka madanagan pare. Normal lang na ito. Ay, sus. Ay, no sakti si ka, agpa-check upan. Ang mga no sakit mo tanday na. Narigat, no maakaran kami pare. Amom, epekto lang. Ay, di ka masinag kanya pare. Narigat yun. Ha? Ang mga no sakit na itakit maakaran na. Ano pa iti arapa po iti pamilyak? Ay, inakon! Siya kung timang ipastor itinuang mo. Ngam italaan! Inton sumaranaw, si Kanton! Nagukismat gaya man ti ropa manong Ador. Ay, una, tana ibusin ti may sasit a ginatang ka. Ay nawaw. Nahibusan na dagos manong Ador kat kaano laang din nalayaw. Isang mga minter aramidag tong kalagsapa. Ken alas 12. Ken sakpay amaturo ka. Isumalagayam nagpartak nagkuplat ti kudil mo manong. Ah, Pumutpo daw ka pa yan manong. Kaalaam matgayam day dyan nga skincare. oh, ay ikan na mga rod iti may sasit pay. Mabit lang tayo sa ganak manong. Ay, uwi ka yan. Talaga ka di abawal ang mainita na no agusarak iti skincare alakaw. Wen manong, numabalin kat di ka unay kumamainitan. Ang mga nadan to pa'y side effect na, kan di mo unay sobraan ti usaram. Ang mga no lumabagan dun ti ropa, manong. Sa di naman ang tinaggapuam si Kaador. Ay na, iti ayan ni Scarlett. Nabanak kimatang iti skincare ko ata na ibusoy. Inugasam kumapay mo tinanganan taasak bayarin mo ka. Wen, ugasak to ka di. Di ka kadi agungot bakit? Kaano man unday ta madamdama? Awan nga rod danom. No awan, kasta nalatan. Awan ti kunam nga agsakdo ka. Wen ka day, mapana ko. Ay kat ibatim nga mintapayong atap numabagkat mo ti duatim ba? Ay na, saan na mabalin? Ang mga numainita na. Sublyak tulatan ti may sa atin ba? Ay na, talagaan na arti ka, Ador. Nakapudpudot ngam nakahud ka manan. Kapilitan Agraman to'y payong. Usarak pa'y laang. Na, sa dino ti papanamaya. Inak ipastor tinwang. Busy ka nung amin ni pare Jubert. Di na masangaw. Iso kapilitan asyak timapan. Kastam amang ipastor itinwang. Nakabutas, nakahod kan nakapayong ka. Kawin. Protection ko iti init. Si kahamot bakit? Ada ayamat kasta, Ador. Ada! No sa anak nga agpayong, awanan.
Saan nga gipekto ti usar nga skincare? Ay na, Ador aya. Ay, huwag kaya. Buludo man tayo shades mo. Ay, jak amukin ka. Nagadung artim. Naar-arte ka pa yung iti siya ka babae. Ay, nawaw. Amo mare, mas daawak man iti asawam. Apay matmarimer na. Limabas iti paraangan mi iti kalman. Kat naka-shades, naka-hood, kat nakapayong, kat nakapudpudot. Sa dino tinapanan na ayamare, apay akas jeti kawas na. Napanaim pastor tinwang me, mare. Ah? Kas jeti outfit na anag-pastor, mare? Katwan, mare. Ay na mare, no offense Ngam awan nga tati sakit ti asawam iti utak. Kalaat mo't anagbaliw. Ang mga no adakit di tinakaitugtugan na di adi mo amaw. Saan mo't akasta sigod? Di mo ka di pa na ipa-check up, mare. Ay, awan ti sakit na, mare. Naartila ang taadamat ng skincare nga usaran na. Ah, no kasta. Skincare gayam ti makagapo. Wan, mare. No iso ti ar-aramida na ijabalay. Awan lat ar-aramida na no di ti agtugtugaw iti sangwanan ti dakkel asarming may. No adda papanan na, masapul nga agpayong. At naman sa lutsudak, nanakura. Ay nawaw, anya day tajubar. Hindi pa napalabas alawas, akayat ko asaludsudin kada kayo. Hindi kayo naranranaan. Anya ti saludsud maya. Apay, ada sakit ni Pari Ador. Sakay. Awan mo ti ambok asakit ti anak ka. Ay nawaw, ay numakita yung titsura na. Ang mga numaklaat kayo. Apay. Di magasak, hindi napalabas alawas, iti ayanda. Ay, agkup-kuplat mo ti kudil ti rupanan. Makapadanag. Anya. Nasak kita kayo. Ingkay sarong karante anak yaw. Uno saan? Ingkay kit ipachikap Ang mga no, da sakit na, di tayo mo. Ne, imay kayo matnanang, adda ka di masapul yaw. Sa dinaw ti ayan ni Ador Pidang. Ay kat adamanan iti sangwanan ti sarming ananang. Pudno ka di tinadamag ko anak ka. Anya tinadamag yun, nanang. Agkup-kuplat ka no matirupan ni Ador. Naipa-check up mo ka dain. Ay, oo na yan. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Di ka di madanagan iti salon at ti asawa ang Pidang. Asti naman tinakadamagan niyo iti daita, nanang. Ni Jober tinangibaga kanya. Uray san amay pa-check up ni Ador, amoklatan no anya ti sakit na, nanang. No ambom, anya nga rod ti sakit na. Naadik iti skincare. Skincare ti makagapo no apay nga agkup-kuplat ti rupa na. Saan lang aday tananang? Di na pa'y kayat ti mainitan. Agpayong tupay no mapan agpastor. Anya. Uston day ta nga skincare, Ador. Adda ni nanang iti kusina. Nyar aramidin na dito. Madanagan ken ka, iso nga imay. Tapay madanagan kanya kat sa anak mo nagsaksakit. Day tangarod ket. Adda kano na kay danon ken kuana nga agkup-kuplat ti rupam. Pinanunot dametan nga mga no adda sakit mo iso akasta. Uray ni Maricora, makadlaw dametan. Anya? Si kamat nga men, nagadula kidi nga ammom. Makitam day ta? Panunutin dan nga adda sakit mo. Rumor ka, tamapan ka makisarita kini nanang. Kasla saan nakapatyan iti bagak itay. Kasla agdua-dua. Isu asikan ti mangipalawag ken kuana. Imay kayo magayam na. Ha? Ha? Naan ano tarupam? Na. Agkup-kuplat-lat tamag. Kunay, ay sus, nalabag anak ka. Adda ka di sakit mo. Ibagam atap na ang mumay. Awan. Ada ayamot sakit ko.
Skincare, ti makagapo, no apay nga kupkuplat ti rupak. No kasta. Pudnaw, tinaibagat ti asawam. Uy, gusto tinaybaga na kada kayo. Asino nga min, tinakadamagan nyo iti dayta? Ni Jobart akong parem. Ay, kasta unay adanag ko anak ko. Una yan ni pare Jubert. Kasano nga min, kit sa anak pa yan, nagpalawag. Ay, nagbutang mo't pinadagos. Ang sigurado ka kaday? Asaanan ang masapol ngagpa-check up tayo, anak ko? At damat basit urnong ko ka ditaw eh. Skincare la da ito'y kunak mo. Saan asakit? Mamati kay kadi. Pare Jobert, agsarita taman. Ha? Ay! Hindi ta kalag, parador. Hindi ko masasidag. Si kaki di mo. Apa ya kabutong nak? Kita man talangam. Napo, naglabagat ang kup-kuplat arupam. Kasano nga nung makakarday ta sakit mo? Ay, jak pa'y kaya't timatay. Si kaki di mat pare Jobert. Awan ti sakit ko. Kung sana sakit din ah. Anya nga raw? Epekto ti skincare ngayon sar ko. Anya? Tay ti puno pare. Iswa lima baga. Ta sinubrak sa ti inusar ko. Makitam day tabong at inaramid mo, Ador. Ay nawaw. Di ka nga rin agungot ah. Kurang mo pa eh. Ibagam no kurang mo day tata igatangan ka iti maysa pay aset. Ay saanin. Isardeng kong ti agaramat iti kastoy. Ano saklatan ti sabon. Kunak man no kayat mo ti pumudaw. Una nga dakos mo ti pikto na kanya. Diyan mo makapagtrabaho na naimbag. Ay, saan ko abagay na ito yung skincare ta? Bangkag mo ti pagtrabahuak. Saan mat abawal? Ngam kita mat ngamin ata di mo mat sobraan. Kinumabalbalen, di mo unay ti aginarte. Tani, awan malmalpas at trabaho no kasta ka na yon. Saan lang nga day ta? Panunutan pa ikit din dagiti kalugaran tayo nga adda sakit mo. Ay, nawaw! Ununa ti pagbiagam, sakbay ti panagpapudaw iti rupam. Iti kasta, saan nga agbisin ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Eh, agtimpla ka iti kape. Nakatimpla ako ang lakay. Si kamot to natin makaambong agkape. Adalabit pa panak. Ay nawaw. Sa di naman ti papanam. Mapanak makistorya iti kumari ka. Kasla mo busy ni Mari Remy. Itay limabasak iti parangan da. Urayag tulatan amalpas tiyan aramiden na. Kita, tama nga no, makadisturbo ka mo. Wen, urayag amalpas tiyan aramiden na sa kami agistorya ko naklaro den. Di ka man nagpakarabi ah. Wen, agawin ak tumatla dagos. Ay, kumusta kan ngay, Maririme? Ay nawaw, si kamot gaya, Mari Gladys. Anya ter aramidam ti titer senak, Maray. Awan mo't, Mare. Kaya't ko lang ti makiinistoryakin ka. Ha? Agtugaw ka pa Maray. Ay, agyaman ak Maririme. Ah, ne. Kabarbaro mo ti Sofa, Mare. Saan pa'y a fully paid data, Maray? Hulugan nga men. At least, at dalata. When matkit diyan. Anya nga minan ti pagsaritaan ta? Ay, amamom ni Valerie, di ta kabangibang a barangay, Mare. Apay ni Valerie. At da kanumat gaya man asawa na. Anya? Wen, day ta tinangag ko. Foreigner ka no. Mare, mangrugi ka man ako nakon. Wen atap no updated ka mat, Mare. Day ta ti latest, ita bulan. Agawid akon, Maririme. Rumabiing aminan. Agan-anad ka, Mari Gladys. Ay, wun gayam. Nalipatak matan.
Anya tinalipatan, Mare. Ludan nakman, mare. Nalipatak na imbaga itay bigat. Mayat mat nga minti istoryata. Manuti ilod ko, Mare. Ay, 300 lang, mare. Tay sigod ang number ko ti Ludam, ah. Ibayad mo ngay, Mare. Iso na lang, tawan mat intugot ko akash, mare. I-Gcash ko ton, mare. Isurat mo latan ti Gcash number mo, tapno nalaka nga isend ko. Ijikas mo ti bayad mo ita, Mare Gladys. Ludan nakpay, amari, ta saan ko ma-open ti Gcash ko, naawan load ko. Di ka madanagan, ta isend kumatla nga pa man na makaawi na. Promise! Napigpig sa ngamin ti signal ija balay, mare. Ay, nawaw. Anyat kat katawa. Kita pa nga kat katawa ka mo. Ay, to'y buy-buyag lakay. Ay na, makapakatawa si ka. Nagload ka manain. Wan, nagpaludak ka ni Mariremi itay. Inutang mo manain. Sa nabali ata siyak mo ti agbayad. Isend kunto ti bayad iti Gcash na. Na, imutang ka itilod para lang iti dayta abanag. Kas na kunak. Di ka madanagan ta saan kumot apabayadan kan ka. Ay nawaw. Ang tugaw ka kit di tagbuya talakay. Inayadamay anak kau. Kas kalagong ungay. Ay, talaga masuro na kung tatang. Anya napasama kaya. Idi pa'y rabi nga urayek ti isend ni Mari Gladys abayad ti load. Ngam awan mo't. Apay nga may adi mo siningir idi nagpalod keng kangay. Nagtalakak ata ko na nga isend nantulat ta kano ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita kat awan pa'y mo't. Mga no baro ang modus ti kumarim dayta. Ay, saan asyak ulbudan day ta Gladys? Ta talaga ang makangganyak. Ay, uno saan mga no nalipatan na anak kau. Ipalagip mo to keng kuana, nagkita kayaw. Yung ka man gumatang iti mantika kantuyaw, bakit? Ay na, madamdaman ton Pedro lakay. Ay, nawaw. Apay, madamdama pa'y lang. Anyat orasan, di tapay nangan. Amumat nga do ti trabaho iji garden. Alam mo to'y nga rudan ti may gatang. Tamapanak iti ayan ni Nana Bete. Nay, apay pa'y lang iti ayan ni Nana Bitay. Nagasidig mo titirsinan ni Kumari Marimay. Ay, kwa lakay. Anya kwa? Ay, no siya nga min ti pagpilyam. Kay kayat ko ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya tinagdumaan ti tuyo ala ko ni Maririmay. Kantila ko ni Nana Bitay. Naimimas ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya? Nasalaw ko ni Kumarem Aglades. Ha? Sa dino tinagapon na tatang? Iti ayan ni Bitay. Gimatang iti tuyaw kung mantika. Anya? Apay naibusan ayan tilakom at tuyo anak kau. Kano ado pa'y tatang? Ay nawaw. Talagamot ni Mari Gladys, ha? Saan na pa'y nga insend, di ko na nga isend na iti Gcash ko. Kas nanter aramidan na, kas lalikliklikan nakmatang. Mga no naimimas ti tuyo alako ni Bitay. Naimimas ti tuyo alako ni Nana Bete? Wano, mabutang lang asingir ti bayad na itilaw. Kumustahan, Mari Gladys? Ay, si kamat gaya Marireme. Apay, di mo ka dinamnamaan nga kita ta dito'y paradaan, Mare. Ay nawaw, saan marit Mare? Salud-sudot lang ko, ma. No kaano nga isend mo ti bayad ti load, Mare. Ti kunam kanyak, kat isend mo ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita, awan pa'y matinaawat ko, Mare. Ay, kwa nga men, Marireme. Pasensya kan ang saan mat ama open ti Gcash account ko. Ay, jakman amuno apay. Di nak ululbudan, Mare. Ay, saan ka nga ululbudan, Mare? Pudno ti ibagbagak.
No saan mo ma-open ti Gcash mo? Ikas mo latan, mare. Ay, day tangarod ti parikot, mare. Amin ang kwarta kat adda iti Gcash ko. Saan ko pa yan na i-cash out, mare? Anya? Ano sampay lang ti aguray, mare? I-cash out kung tulat na, mare. Ay talaga as sumakit ti ulok iti dayta Gladys, tatang. No kasta nagsarita kayan. Wen, tatang, nagadulakit din arason na. Ay talaga anarigat tag singir ita apanaway na nakaw. Pudno launay, tatang. Si kapayan ti ma-stress no kwa. Anya ngay nga ron ti maramidan tayaw. Dataylatan ati agad yes. Sayang ngamin ti 300, tatang. Nagrigatak mo jay. Sa maysa, saan mo't amapidpidot ti kwarta? Ano samlatan? Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumaray. Naibusan ti pasensyak iti dayta ang Mari Gladys, tatang. Naimbag kumaa, no amuna ti umay makisarita. Saan mo't nga rod talikliklikan na? Lumabasak pa ay Mari Gladys. Ay, sa dino nga iti papa na, Mari Flora. Iti ayan ni Mari Remay. Mapanak man makis istoryakin ko na. Kasta ka de, Mare. Wen, ala, agbalas kakit din tamapantay tayan na Mari. Agbanding tayo manatalaw. Ay, ikwa, Mari Flora. Adda pa'y nasken nga ramidag. Ay nawaw, urayan kan Mari. Urayan kan tagkuyog ta amapan. Ay, isaanan, Mari Flora. Mapan ka latan, lumapan ka. Adu pa'y tinasken nga aramidag. Jakam mo, no anya oras amalpas ko. Sigurado ka kaday Mari? Wan, sakto makiistorya no sa anak abisi, Mare. Isumat lagayam asaan akayat ni Mari Gladys ti umay. At damot gayam basol nakin ka Mari Remay. Talagang ulbod dayta ako, Mari, ta, Mari Flora. Apay, anya ka ditiing karinakin ka. Apay, pinautangam? Nagtalekak tako na namat nga isad na tibayad iti Gcash ko. Nagururayak iti manong aldaw, ngam awan mo't ti insend na. Gcash ko na, Mare. Wan, Mari. Ay, awan. Modus ni Mari Gladys dayta. Anya? Pangalaan na nga'y kuma iti isen nakin ka kat awan mo't Gcash na. Saan na kanungarod amalukatan ti Gcash account na, Mare? Ay, nawaw. Patpatsyumot, Mare. Rason na lang dayta. Tipod no kat awan ti karga ti Gcash na. Isung awan mo't ti maisend na. Mari Gladys! Mare! Anya ti masapul mo, Mari Flora. Naibaga kanyak ni Mari Rime, ti utang mo aludkin kwa na. Nagistorya manan kan ka? Naibaga na lang Mare. Siyak siguro manan ti topic yu itaya niya. Ay, saan mo't Mare? Agbayad ka nga minan. Di kan agulbod, Flora. Plastik ka mata ko, Mare. Sa anak a plastik, Mari Gladys. Maasya naklaang ka ni Mari Rime. Adu dagiti nakautang kinkwan na apaka is-stressan na. Sa ita, mainay-nayon ka pa'y ako Mari na mismo. Ay nawaw, tagpakalaing kamat si ka, Flora. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Isuasaan ko pa'y amay send ti bayad ko. Isend kung tulad ta kung nakmat. Saan mo ang ma-open ti Gcash mo? Winno, awan ti karga ti Gcash mo. Isuadi mo maisin ti bayad mo, Mare. Aduyan ti bagas agat-gatangam, Pare Pedro. Agyaman na ka, Mari Remay. Ay, gayam. Pakibagantuman kin ni Mari Gladys, abayadan na ti utang na. Utang? Apay, anyat utang na? Tinabayagan nga utang na, pare. Idi pa'y ako na nga isend na iti Gcash ko. Nga maging gaita, awan pa'y mo tina-isend na. Ay nawaw, aging gait ha? Di na pa'y binayadan tilod na? Un pare,
Ay, maistresak nga rudan. Tanagado ti rason na. Manuaya ti utang na. 300 lang, pare. Bayada ko. Ay, saan, pare? Ti kayat ko, kat ni Mari Gladys mismo, ti umay mang bayan. Binayadam lat ako man, Pedro. Si kakano ti mapan. Ay, nawa. Nagartimat day ta ang maririmi. Kay basol mo ah. Apay ngamin nga ingkarim nga isin mo iti Gcash, no amom adi mo gayam maisin. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Oho, imposible. Naa. No saan ang ma-open ti Gcash mo, ket talaga akayat mo ti makabayad, mabalin mo nga ikas mo latan. Ti parikot, ket no talaga adi mo kayat nga agbayad. Nakarikap matitirse na ni Maririme, Tata Kardeng. Nagpasintro. Mapan ka no ag-purchase. Ay, nawa. Sayang lang man ng tibanog ko nga imay. Ano sa mo na ti ag-sublinton malam? Anya pa ngay nga rod. Awan mo pagpilya. Malapasensyakan. Pakibagan tuman ko, ana. Asardengan na ti mangimar maritis kanyak. Kaumay kuntumot bayadan ti utang ko inton madamdama. Di kagdanag. Tasaan mo't amaritis ti anak ko. Apay nga rod anaamuan ni Mari Flora ti may papan iti utang ko alod. Ni Flora lang tinangibagaan na. Di ka madanagan. Uray na sakit tinakam ni Rime iti naramid mo. Saan na ka ngayon marites kadag iti kalugaran tayaw. Anya nga binayada mo ti utang mo, bakit? Kasano ko maama kabayad kat awan mo't ni Remy iti tersena na. Amangan ano na pan nag-purchase. Ay, sayang lang ti banog ko anapan. Anong samlatan nga urayang? Narigat mo, no itid mo ko ni Tata Kardeng. Amangan no malipatan na. Amumbit alakayan jay tao. Ay na! Nagsardeng ka man si Gladys. No saan ka kumaan nagulbod iti kumarem? Di awang ko madayta parikot ita. Agpudno ka man, Pedro. Kada ka di relasyon nyo iti DJ Areme, ah? Ay nawaw. Relasyon mo nga'y bagbagam mat. Uray si kati asawak no si kati kamalay. Talaga makanggag ka kanya. Ay, jak amukan ka. Umanaw ka man iti sawok. Dakas nga minti naramid mo. Nagkari ka nga isind mo iti Gcash. Ngam awan mo ti insisind mo. No si ka nga iti ada iti sitwasyon ni Mari Rimay. Apay maragsakan ka nga raw. Naimbaglangan ta simmangpet kan, Mari Remy. Umay ko kumabayadan ti utang ko, Mare. Naimbag man, Mare. Nabayagan nga urayat day tabayad mo. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan, ah. No saan ko at tinungkal ti imbagak nga isend ko ti bayad ko iti Gcash. Nakamiris ka mat siguro anya, Mare. Ay, wan, Mare. Saan gayam anasaya ti agulbod. No awan ti kwartam, makisarita ka lang anasaya at kanyak, Mare. Di mo ibaga nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo mat kabailan nga isend. Dakis ni agulbod, Mare. Aklong nagbiddotak, Mare. Kat no di nakayaton ako, Mare. Maawatan ka, Mare. Anyangay nga road. Saan nakasta, Mare? Ti kanyak lang, kat di ka kumaagulbod. Tatalaga ang masair tiriknak no kwa. Pasensya kan, Mare. Saanan ang maulit. Ay, nawaw! Di ka agikarkari, no di mo matammo atong palan. Iti kasta, di da ka mat guraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.